Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ivan, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo tamarigrigat kami ket baknang ti kasinsin ko, kanayon latan asumurotak iti pagayatan na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ivan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At yun ti project mo, insan. Nalpaskon. Thank you, Insan. Talaga mapang namnamaan ka. Ayon kayam. Umay kay jay balay inton malpas ti klase, ah? Ha? Apay? Ado titid ko kan ka. Ken ko na ni mama, nga ayaban ka, tadamot lang itid na kan ka. O sige nga, Rod. Dumagasa ka jay balayo inton malam. Oh, at iti badbado kan sapatos. Para kan kada kita. Itid mo kanyak, insan? Wan, ah? Panagyaman ko iti kanayon a panang tultulong mo kanya kadagiti project kan assignment ko. Agyaman ako na, insan, ah. Amumat, adyak makagatang iti original at sapatos ng bado. Mapadasak lang ti agbado iti original, no adda itid mo. Basta nasingpet ka lakit di kanyak. Nasingpet akmat kan ka. Oh, at to'y ba't binalkot ko alitsyon kan pansit, Ivan? Para kada kayo kaninanang mo. Agyaman aklaw na, auntie. Awan anyaman na. Katagyaman akmat. Gapoy ti kanayon apa ng tultulong mo kan ni Mike, ijay pagadalan. Sige nga, Rod, Mike. Auntie, agpakada akong, tani, rumabiimot ten. Amang anusap sa pulan na ko ni nanang. Itulod kan. Saanan? Kababain mat. Itulod kan, tapno mabibiit ka makaawid. Nay, nagadundag ito'y nga intod ti kasinsin mo kan ka, anak ko. Uwan nga, Rod, nanang. Imbag pa'y kan ni Mike. Taipadpadawat na lang dagiti maumaan na abado. E dinto tasyak. Danda ni Jack makagatang iti badok. Ay, pasensya ka na, anak ko. No saan ko ang maipaay amin dagiti kasapulam. Amumat ang makidadait laeng ti pagsapulak. Anya kayo kadinanang. Maawatak mat. Saanak mat nga agrik-reklamo. No saan ko maanasapa anatay ti amam. Adda ko makatulungan ta. Naswerte ni Melissa akabsat ko. Gaputa asensado itan ti lalaki anak asawaan na. Saan kayo ang madanagan, nanang? Aramidak ti amin. Tapno mapasaya at kumatibiyag ta. Agadalak ang nalaing. Katinton makaturpusak. Agtrabaho ak. Ipawit kunto kada kayo ti sweldok. Kat agpatakder tayo mat itibukod tayo ang negosyo. Ay kat nagsaya atin ngay. Numatungpal mo dahi ta nga arapaap mo, anak ko. Hoy, Ivan! Amok na asino tikit kitaan. Sika talaga, Mika. Apay ka na yung nakasipsiputan. Saan mat Madmadlaw ko laang ngamin. Akanayon mo akit kitaan tay transferi di ti pagadalan tayo. Ha? Nagpintas ngamin. Kayat mo tayam amo kakinkwana? Nakiam amo kanyak ni Desiree. Desiree gayam tinagan na. Saan nga ta kababain? Kayat na nga ta ti makigayam kanyak? Kayat na Kat no dagitin nalalaing ti kayat na agayam. Agpaiso? Wan, saan ka madanagan? Tayam amo kakinkwana. Oh, kamao dyanan na. Agam amo kayong matlaangan. Maragsakan nak amak-amamokan ka, Desiree. Sapay ko ma, takayat nak nga agbalin na pagayam mo. Apay kit din asaan. Damag ko may saka akalaingan iti entero a campus tayo. Ha? Dahit aka di ti rason, akayat mo ti makigayam kanyak. Aha? Saan mat? Awan pa'y ngamin unay gagayam ko. Saan mat siguro adakas?
No kas pangarigan tagpasuro akken ka. No adasaan ko amaawatan iti lesson tayo. Awan problema iti dayta. Tinapatag. Nakasagana ka amang suro iti saan mo amaawatan. Saan ka kumaamang namnamalatan kanyak? Kasapulam lata ti agadal. Wan, saan ka madanagan ta sa anak mo takasta? Nagagatak mo't nga agadal? Oh, apay nga rod ni Mike abay-bay amlatan amang namnama ka. Sikat ti para aramid iti assignment kan project na. Gaputa kasinsin ko ni Mike. Kan ado ti maitultulong na kada kami kan ninanag. Isu amabainak amang paay. Saan mo ta nasaya at tikasta? Imbis ang makaadal, saanan? Ala, saan tayo napagtungtungan ti kasinsin ko? Talaga akas jay na dayjay. Awan mat karbangak amang bagbagakan kwa na. Amangan ngamin no kapungtot naklaan, no bagbagaak. Amuyo nanang. Adamanan kabarbaro agayam ko iti pagadalan. Desiri tinagan na. Transferi. Ay kat nasaya at ano adamanan gayam mo. May mayat no adu ti gayam mo. Malagip ko lakat nga ron ni Michelle agayam ko iti high school. Transferi matlaang. Ay, ti kurso na dam idi a babae. Ngam impabusoy mo iti kasinsin mo. Gapot a kurso nada na may. Ngamalino ko lang ni Mike nanang. Numaminsan, saan mo't anasaya at ti arami dayjay akasinsin mo. Huwan nga ron nanang. Ngamawan mat maaramidak. No saan asumurot iti pagayatan na. Taadukot nga ron ti maitultulong na kadata. Angam no aglablabos matan. Saan mo't arumbang asurutan amin apagayatan na. Naglaing ka talaga? Makulkul ti utak kong agpanpanunot. Kas jay lang gayam. Basta tandaanam lang ti insurok. Wan, saan ka madanagan ta saan ko aliplipatan ti insurom? Agdamag ka lang. No adasaan mo amasurutan. Agyaman na, kaputan mo ka, Ivan. Saan ka madanagan? Nakasagan ak amang tulungkan ka iti anyaman na pagrigatam. Imbagam dayta Namnamag daytaken ka. Wen, basta lakit di ka baalak. Mika, anya nga tati aramidak? Agayatak ka ni Desiree. Ngam, mabainak mat amang ipudno itiriknak. No kayat mo, siyak ti mangibaga. Ha? Ayos ana? Bayam asyaklatan ti mangibaga. Makammo ka nga rod. Kayat ka lang mo't atulungan, tamabain ka ako nam. May mayat matlaeng, no siyak amis mo ti mangibaga. O sige, makammo ka. Ibagam lata tirik nam. Saan ka ngagbabain? Saan nga tama kaungat? Kat aday wanak? Saan mo't siguro? Nasidag kayo matgayam kini Desiree. Nabayag matan nga agayam kami. Apay ka di? Amo ka kurso na adam ni Desiree. Ha? Kasano nga mom? Naibaga kanyak ni Mika. Agpaiso ka di? Waninsan, agpaiso. No kasta, adda kidawakan ka. Anya day ta? Kaya't ko alikli ka mon, manipo dita. Anya? Simple lang ang dita akid daw ko, Ivan. Aywan kayam. Papayaban na ka ni Mama Inton malam. Adda ka no ibaganakan ka. O sige. Mapanak jay balayo enton malam. Para kaninanang mo dagitoy, itad mo kan kuana. Anya day to yanti? Vitamins dagita. Mayat dayta para kaninanang mo. Tadan edad na ng makitrab-trabaho pay laeng. Agyaman ak nga rod anti. Akan alaamot daytoy. Anya dagita nakakarton anti. Groceries dagita. Alaamon, taisupay nga abastuyo. Agyaman ako na yanti. Talaga nasingpet kayo kada kami. Ti ipagpakaasik lang kan ka, Barok. No adakid dawon ti anak ko. Saan mo ko maapapaayan? Anti,
Kinapudno na. Iso tinagkid daw nga igatangan kayo kano iti groceries. Taiso pa'y kano ama itulong mi kada kayo. Agyaman ak no kasta, auntie. Nanang, at the groceries nga inted da auntie Melissa. Apay nga rod, akaslan naliday ka. Kasanumat ngamin, nanang. Gapo ka dagiti mait ited da. Kaslasaan ko akabaalan na paayan ni Mike. Anya ti kayat mo asawan. Nanang, kid dawon namanan nga daywak ni Desiree. Anya? Anya lang ang timakunan ni Desiree, no daywak latan. Napatagkadikan ka ni Desiree? Agayat akon ka ni Desiree, nanang. Nakasaga na ka nga rod, aguraan nakatikasinsin mo gapo ka ni Desiree. Diyak mo, nanang. Nuda kayo ti damagak. Anya mo ti maibalakad yo. Sika ti agdesisyon iti dayta anak ko. Narigat mo, no amin latan akayat ti kasinsin mo, kat sursurutem latan. Agnanayon kadilatan akas tati aramiden naken ka. Apay ka di alikliklikan nakmatan, Ivan. Ibagam kumamat, no adam hadi anaaramid ko. Pasensya kan, Desiree. Ngamnas kan aliklikan kan. Apay nga rod. Ibagam kumamat kanyak ti makagapo. Nagbalinak mata na singpat agayam. Ngam apay aliklikan nakmatan. Agayat kan ni Mike. Kat kinid daw na aliklikan ka. Anya? Ngam, saan ko akayat dayjay a Mike? Anya launa iti adda iti dayjay kasinsin mo. Apay atungtong palam amin na pagayatan na. Sikapay ti mangar-aramid kadagiti assignment kan project na. Gaputa tultulungan na kami kaninanang. Anya ti tultulong na kada kayo. Scholar ka mat. Saan mo matakasapulan ti dakkalagatan? Awan matkid di ti kwarta nga itultulong da kada kami. Ngam nasingpat da ngamin. Nasingpat? Kasta ka di ti nasingpat? Bilinin na ka aliklikam ti may sa tao? Ngawan matdakas nga inaramid na kan ka? Sorry, Desiree. Pasensya ka lang kuman. Saanan na nasayati aramidan kan katikasinsin mo, Ivan? Awan mapukaw kan ka nga uray guraan na ka. Isukit di ati mapukawan. Sigurado ang mabagsak ka dagiti subject na no saan mo atulungan. Isu asaan ka kumangagbutang kan kwa na. Saan ang mabalin day tanga aramidan na kan ka. Saan ka diya nagsarita tan, Ivan? Numay papan ka ni Desiree. Pasensya kan. Ngamjak maaramid aliklikan. Agkid daw kalangan iti sa bali. Taan niya kumati ka ba alam nga ipaay kanyak, ha? Mabalin ka mat atulungan ka dagiti projects kan assignments mo. Sa bali dayjay, Ivan. Saan mo lakit din ang maipaay ti sang kabasit akid kidawakan ka? Makatultulong kami mat kada kayo, ah. Ngam iti kaano man. Sa anak ang nagkid daw iti tulong kan ka, Mike. Pasensya kan. Ngamjak kabaalan aliklikan ni Desiree. Panagkunam ka di, kat mangabak ka kanyak, ha? Panagkunam? Si katekayat ni Desiree ang mamirmiraut lang? Awan imbaga kakasta. Manipo dita. Awanan mauray mo at tulong nga agapo kada kami. Awan serbim akasinsin. Amom ka di tagwarwara sa damag? Anya day ta?
Ado ka no ti bagsak ni insan mo, Mike. Amang ano saan na makagraduar. Kasano, kat saan matan nga umas asidig kanyak. Nasakit tinakam na, tasyak ti inaklo ni Desiree. Sayang mo't ta saan na makagraduar. Nasayat mat, tapno masursuro na ti agadal. Asaan kat amang namnamalatan kanyak. Sa bagay tapno agnakam. Kan tapno aggagat nga agadal. Itatadandan ti graduation. Anya ti plano minton makagraduar tayo. Aga brodak, tapno mapasayat ko ti panagpiag mi kaninanang. Kan tapno sa ganaak ti masakbayan ta. Sika, anya mo ti planom? Nuko na maplanom ti agabroad. Duata nga agabroad, Ivan. Kayat mo mati aga brod? Uwan No anya ti pagaplayam. Agaplayak mat. O sige, no kayat mo ti sumurot kanyak. May mayat manen, tapno agkadwata. Ay na, maragsakan nakparakan ka, anak ko. Kablaawan ka, gapu iti umadanen apa nagturpos mo. Para kada kayo ti diplomak nanang. Kat agyaman akmat kada kayo. Tano saan aga po kada kayo, sa anak ang makagraduar. Ay, kumusta nga'y gayam ti kasinsin mo? Saan ang makagraduar itaatawan, nanang? Ha? Ay, aging gakadi ita, kat nasakit pa ilaang tinakam nakan ka. Siguro, nanang. Saan mat nga umas asidig kanyak? Ay, amangan numabainan dayjay, gapu ka nagiti inararamid na iti kalabas. Nasayat mat kit di dayto na pasamak nanang. Tapno amuna mat ti tumakder iti bukod na asaka. Tapno agadal mat. Ita, adda kami ngagpadpada kini desire dito'y abroad, kat ininot kumaten ang mapasaysayaat ti biyag mi kininanang. To'y pagayam mo, Ivan. Agyaman pagayam Ivan, iti dayto'y apakasaritaam. Kablaawan kay ti baligim. Akatala, ituloy mo ti aggaget, tapno ad-addapay ang mapasayaat mo ti biyagyo. Ituloy mo mo ti galad mo ang napakumbaba, tapno ad-adupay ti oportunidad a sumangbay ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ivan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.